Kıyal Bişkek'e gitti. Su hak etti attı. Bişkek'e. Kurgovoy'dun susun. Bu kaç yıldan beri içersin bu sunu? 2 yıldan beri. Üsküdar'da ben John ordunda da. Jetildim degine. Men daha şu sunu içeyinçim ne olatken? Hazır bugün pazarga geldik. Жақсы эле болду, а? Жақсы болсын. Шүгүр. Evet. Көк атың ne oldu keçек? Көк ат басы кешмей тура алды. Қанша сұрады? 150-160 сұрады. 150-160. Бербейсің бе? İçinde koşsa verelim. Қанша деп шығардың эле? 220. 220. Güzel. Ket atat Bişkek'e. Kaçan gelesin hem geçse? Geliriz de dostum dayak. Kurgoyga gelip salып kete turgan bolup kalıptır ha? Kurgoy dedim de. Kurort. Son bolугуна koyuptur. Азырынча kurortda bir эле эң бекер суу экен азыр. Сууну алыш үчүн ошол жерде баклажкалар бар экен. Канчадан алдың баклажкаларды? 50 сом. 50 сомдон 6 тонна алдык. Толтуруп кеттик. Кудай буйрса. Үйгө апарып алып ичебиз. Ашказандын ичектеги шлактарды алат экен да бул. Ашказан ооругандар бүт ушул суудан айыгат экен. Өзүбүздө бүгү нерсенин кадыры жок дейт го. Жети туугандан келип атайын ушул сууну ичип кетишет экен. Кыялдын ашказаны ооруба, кыйналып, а? Таштан өткөн. Азыр жакшыбы? Жакшы шүгүр да, зор. Ушул суунун пайдасы өтө сонун болду да сен үчүн. Тийген мага пайдасы тийген ошол үчүн кел тамдадым да. Мен дагы майлуу нерсе жесем зарина боло баштадым эле. Бүгүндөн баштап ичебиз мен дагы 2 баклажка. Канча? 10 литрби, 20 литрби канча болду? 10 литр, э? 10 литр. 10 литр. Апарып ичип көрөйүнчү. Результатын айтам.